Өрөбүлерге жакускага тайска боксага онна мымей көрүңүгер народ треккерларынага үһүс турнир болан астам. Субота күн цирка рынытыгар барыта 10 кирси тылынна 5 рейтиннах, онна 5 бастың оксугу. Саха сириттен 15 спортсмен кытынна, онны үрүләга бары кыйлах тагыстылар. Ол курдук Федор Тартакынов Новосибирскайтан Сылжар Александр Бородины тыынын кайын көрсүһүөрдө түмүктенне, Алексей Пасторов Нуайден Таиландтан келе Сылжар спортсмени нокаутка ытта. Тэхүк кирсиге Борис Федоров өссө бир Таиландтан кәлбет Сайма Чатман Харнуну ММА стилинен тыынын кайын кыйда. Онтан бир эмек күйтүллү бүткөрсүүгө тайскай боксага Таиландтан Сэм Ван Харачи, онна кытайттан Ян Гуамин кирсилергер таец күстәк болан берді. Турнир сылтан сыл көрөчүлөр интерестерин тардан ихер, бу сырыга циркага толыр кеймуһунна. Bu уже международный турнир был, bu saha sirkatigar. Bugünkü havalar 10 boy kütüller. Ağı MMA bravlatnan, ikkite profesyonel Muay Thai bravlatnan. Bir havalar Irak doyduttan geldiler, Tayland'dan, Kıtay'dan, ona Novosibirsk'tan sportsmenler geldiler, güçlü sportsmenler. Bilimden bitim, yine levşagın ete, pravaya tak, bunan nar kersa hıcamni, cenete. Onun ise bulanım cennar, klinç, kayakta atım, lülekte atım, giden barantıklarım satanmada.